umuntu ohlele sober spiritual nas nakubeni sensitive entweni kaNkulunkulu cannot be tricked by the enemy. Lethi uzilenkosi baye enkosini ayivi imnandi lo ndaba hamba oyifunda abantu bayamangala nje ndikhona indaba kanjalo abazi nokwazi uthi bahamba baye enkosini yafika inkosi yabamba ingane ithe isizoyiqaba phakathi uzumbona umuntu ongena umuntu mayisengena umoya okusuka ephethe izinto ezinhle eziphethe enkosini kodwa mayisengena umoya wokusuka entweni zikaNkulunkulu yathi inkosi shoot lo mntwana ngimdabule phakathi wavuma umenzi wokuba osesukile kwigrace kaNkulunkulu osesukile emseni kaNkulunkulu ngezinto akade eziphiwe uNkulunkulu usesukile entweni emseni kaNkulunkulu wathi impela idatshulwe phakathi umuntu wewisdom kaNkulunkulu knowing ukuthi noma ngabe ibanjwe njengamanje lengane ibhekiswe phansi but I know ukuthi my God is going to intervene. There is a ventilator moment kaNkulunkulu noma ngabonakala amawindi neminyango okuvalekile but there is always the ventilator moment kaNkulunkulu. There is always a certain moment kaNkulunkulu because uNkulunkulu akamshiyi ongcwele wakhe. Lithi lenkosi yathi inkosi mayisimbambile imbhekise phansi wayesethi lo osober minded no wazi izinto zikaNkulunkulu wathi inkosi ungayibulali munike yona ukuziphile kanti ukuhlalula nokwahlulela kaNkulunkulu took over. And the wisdom of God went to Solomon to say, lo okhalela ukuthi ingane yakhe ayingabulawa ongona inikelwe kuye ngoba mayinikelwe kuye conscious yakhe iyophila one day. Awu bazalwana umntwana kaNkulunkulu uhlele nomoya ophilayo umntwana kaNkulunkulu akaabide nezinto zabantu abafileyo nezinto ezifela abanye abantu wathi munike yabe yami but mnike ngoba ngiyazi lengane yami izofika imphilise iyohlumelelisa izinto zakhe ezifileyo. Yathi inkosi no lokukhuluma kanje akwazi kuba ukukhuluma komuntu owengane efileyo lokukhuluma kanje komuntu onengane ephilayo ukuthi noma ngabe mina ngangayikhulisa kodwa mayikhulile yaphila. Ithi inkosi ithe isisuke yasethi mthatha umntwana wakho wena uhlasela umoya omubi ngoba yakhe izinto zifile zakamoya ufuna nezabanye izinto zifi izinto zikamoya. Ayithatha inkosi ungavumi eduze kwakho ukuhamba ibanga nabantu abafelwe izinto zikamoya. They are out there to drain, to suck you out. Uzophila ebandleni but ungasazizwa izinto zaphezulu. Uzophila usebandleni uattenda but ungasazizwa izinto zikamoya. Abide all the time nabantu abathi kuyangihlupha ukuthi kade sagcina ukuyothandaza singamadoda. Uhlale baba umnikazi umthandazo wensizwa namadoda niye entabeni niyokhala ngoba kukhaleki la endlini. Shamanda labahasi yakalamanda. Set a safe place ukuthi niyokhala namadoda. Ngoba kusho ukuthi akuvumi ukuthi manje phambi kwaNkulunkulu nikwazi ukuguqa. Set up your own space. Lenzo fika nithi inkosi naku thina usibekile njengenhloko akumelanga singezwa kuwe akumelanga kuzwe thina kunabesilisa in the church bengezwa ngicela ngazi ngiyaphi uNkulunkulu has trusted a man irrespective of age. Ngiyangithethe lapha ekhaya lami ngithi kumfana wami ulala kanjani ngingakafika ekhaya baba uNgcobo ngimbuze nangiphambi kwakho ngithi ulala kanjani umama engakafika ekhaya. What type of a man are you? Ngithi ulala kanjani angakafika ekhaya ulala kanjani? It should be worrying you as the man in this house ukuthi I can't sleep.
umama engakafiki ekhaya, how are we protected? Because the fact that there is someone who's born a male in the house